Ibigambo bya Baryawe Apollo byizireho bwa nyuma yo butikirizana obarukiraho hagati ya John Byamugisha uri kutekatekwaho kubashenyire bituro by'abazire be akosya n'ebindi bintu bwa nyuma yo kugira butikirizana bw'itaka n'abanyanya yayija yaza mu dine ze yagire mu ya leta abantu abo tutari kumanya yatabure biture bya karivita yayose misharaba yayose shanduku yayose n'amagufa akabyosya eri Easter ya byosa kwereza kubyosa yagaruka Kampala no mwojobona niki wawe kwese uragabira abana ngo bagoborore habyawe bonora katikati buri mwana natunga eco muhararingana eco mwojo tokaja kwa nyendo mwojo nienda garuza heka no John Byamugisha uri kutekatekwaho kubakoze ikikorwa iki ayihakine banyanya bari kumugambaho Bisekushori basi bari kusibaho kuko basibira umwana ukita umwana musadaka kandi akashoka muri leta mweri bari gukora ki bari kumbehera nagaruka wanje Kampala hinabire ndi naza garuka ahamurimo gwanje hanyuma nyowe na agent mwenu abana nyina abana mushanje kandi fizi rateganisa nyowe kuri nabwine yitaka na agent bweshi abana kanibenda wanyiriwe kuzamakirere nyiro wasi ni yakana na agent kanje mbuzeho aje canyambaho hanyuma no agent kawo nabona kanje mbone muka fizi zo kugira kizanyambaho mumanya ngutwe nitaka kashika twagabine kandi tinyitaka bata koilesheza wendaganuka ziriho katwabikozire Gashakwa Hweza Wilfred.